Mohi e motle, mohi wa lenaneo leo le ratang la beke le beke, lenaneo la Sesotho Sermons and Programs, o amohelehile hape sabateng sena se molemo, sabateng se halalelang, sabateng sa Morena Modimo, mme jwalo ka mehla o fihlile hantle sebakeng se nepahetseng le nako e nepahetse, hobane re o tshwaretse ditaba tse monate hape le bekeng ena. Wa hao ya o tsamaisetsang hoseng hona hwa Sabata ke wa hao wa ka mehla ke Thapelo a Letete, ke Letete la Mohale. Ha ke tsamaye ke le mong, ke na le moruti wa ka ke enwa pela ka mona ntate Bohale. Moruti a ko ba hlabe ka madume batho ba hao. Kgotso babui ba kgabane ba lenaneo lena le senang thaka la Sesotho Sermons and Programs. Ke a le dumedisa o teng bona ka lebitso la Jesu. Amen. Amen. Ka nnete lenaneo le felang le sena thaka, re a leboha ntate moruti. Ha o so o tjhilo jwalo, e re ke o hopotse he mohi e motle hore re otla ka mahlakore a mabedi, re otla ka Facebookung ka mona, re otla le ka YouTubeung ka mona, o a ikgethela wena o le mmohi. Mme jwalo ka mehla ke kgothaletse hore device-eng eo o leng ho yona, jwale o nke link eno o e romele metswalle ya hao, o e romele basebetsi mmoho le wena, bana beno ba kereke le wena, balekane ba lona, hore ba seke ba fetwa ke lenaneo le monate lena. Jwale ya ba o sheba ditaba tsena o le mong, ba romelle he mohi e motle. E re hape ke o hopotse mmohi hore haeba ho na le dikopo tsa thapelo kapo ditlatsetso kapo dipotso thutong ena e moruti a tlo re fa yona letsatsing lena, jwale o tlo bo so di type he leboteng leo le o leng ho lona, re tle be se re di sheba boleleleng ba beke, re tle re di arabele jwalo ka mehla. Ntle le ho senya nako, e re he re ke re inamise dihlooho thapelong, re meme monga mosebetsi ona hore a re tataise. Ha re rapeleng. Ntate wa mehauhelo, ntate wa Morena le Mmoloi wa rona Jesu Kriste, ke rona bana ntate re iname bonamelong ba maoto wa hao hoseng hona wa Sabata se molemo. Re tlile ho wena ntate ho tlatla kga metsi a maphodi a monate sedibeng se tswang ho wena ntate, se leng hore ha se fellwe ka nako ena ntate ya matla ohle. Re beha molomo wa hao eo mo kgethileng letsatsing lena e leng moruti wa rona ntate Bohale, hore Jehova o ko mo sebedise jwalo ka ha o ntso o mo sebedisa ka dinako tsohle, a bue fela ditaba tseo wena o di lokiseditseng hore re di utlwe sabateng sena, tse tlang ho phahamisa, tse tlang ho atametsa ho wena, tse tlang ho re nyolla tumelong. Le yena ha o ntso o etsa jwalo, o bue le yena Jehova, ditaba tsena di mo tswele molemo le yena semoyeng sa hae. Ka nako ena ntate ya matla ohle, re ikokobetsa ka pele ho wena, ha re bula ditsebe, re bula dikelello, dipelo tsa rona ho amohela molaetsa ona wa hao. Tsena re di kopa re tshepile lebitso le matla la Morena le Mmoloi wa rona Jesu Kriste. Amen. Haleluya. Amen. Ke tate moruti, sehloho se ntate moruti a mphileng sona babuhi ba batle, se re ho tobana le kahlolo ka sebete. Ho tobana le kahlolo ka sebete ke sehloho se ntate moruti a mphileng sona. Nka ba ka se hlahisa le tjena hape, ho tobana le kahlolo ka sebete. Mme ha ke se ke tjhilo jwalo ntate moruti, e re ke o siye le marapo, ke re Morena Modimo a tsamaye le wena. Ka leboha ntate Morena Bokwe. Babui baeso hoseng hwa letsatsi ke boela ke le dumedisa hape ka lebitso le matla la Morena le Mopholosi wa rona Jesu Kriste. Amen. Taba tsa rona ha ile hantle di bukeng ya Daniel kgaolo ya bosupa, Daniel kgaolo ya borobong, ebe re tla tsamaya jwalo re be sentse re kenya le tse ding, re tla ba le tshenolo kgaolo ke ya 14, re tlo tla re ba hape le diketso kgaolo ya bobedi temana 38. ke a kgola ha ke fane ka tseno fela, ke batla ke fane ka kakaretso ya ditaba tse re tlo tsamaya ka tsona. Mme tsatsing la kajeno
re tlo bua tlasa sehloho sena ho tobana le kahlolo ka sebete, e le hore motho o lekana ha ya a lebane le kahlolo a ye ho yona ka sebete. Motho ya mong le mong ya yang kahlolong ke hobane a ena le nyewe, ha hona hore kahlolo e ka ba teng nyewe e le siko, kapa ho sena taba eo ho lekanang hore ho isano hodimo le tlase ka yona. Jwale boemo ke bona mona re tlo tla re bua ka taba ena ya hore na ha re ya re lebane le dinyewe tsa rona, re ya jwang, re ya re eme ka tsela ya sebopeho sefeng na ebe o boemong ba hore o ka tseba ho ema nyeweng ya hao e le wena ebe wa hlola. Matsatsing ana batho ha ba ya dinyeweng ha re sa ya e le rona, se re tlameha hore re batle diakgente hore akgente di be teng di re buella nyeweng tsa rona, hobane o ka nna wa tloha wa fumana hore nyewe ya o hlola e se hore o molato, empa e le hore ha hona boqhetseke le botsebi ba ho tseba ho hlana ka nyewe, ho matha ka moo nyewe e hlokang ho tsamauwe ka teng. Fumana hore o hlaha o le molato fela o se molato. Ka hona re batla diakgente matsatsing ana hore di lo re emela di bue nyewe tsa rona, mme ha re sheba diakgente le teng ha re shebe batho fela, re sheba batho ba nang le reputation, ba nang le boleng, batho ba tsebahalang ka hore ehlile ba ema dinyeweng ba hlole dinyewe. Ha re nke fela motho fela ya fetang tselemong. Ka hona re tlo tla re sheba buka ya Daniel kgaolo ya bosupa mono, ho na le nyewe ha o sheba mona ho Daniel kgaolo ya bosupa, temana ke eo ya borobong. Daniel kgaolo ke ya bosupa, temana ke ya borobong le temana ya 10. Ha ke na iketla haholo ka ha thuto ena ya ka e batla e le monate e le telelenyana, ke batla ho tsamaya ka pelenyana ho yona e le hore ke se ke be ka siuwa ke nako ho ha. Ka hona e tla le nna he Daniel kgaolo ke ya bosupa, temana ke ya borobong le temana ya 10. Ke tla bala mantswe a qalang fela mono, e re mona Daniel ponong ena ya hae ya bosibu o re ka tadima ho fihlela diterone di ba di bewa, mme moholo wa matsatsi a dula. Ho fihlella diterone di ba di bewa, e re mona mme moholo wa matsatsi a dula. Jwale ebe ho a hlaloswa hore na moholo wa matsatsi o na le jwang. Ho thwe o na apere seaparo se sesweu, mme seaparo sena sa hae se hlaloswa e ne se tshwana le lehlwa, se ne se le sesweu jwalo ka lehlwa. Ho thwe hlooho ya hae le yona e ne le tshweu eka boya ba nku. Jwale ho thwe malakabe ana e tswa tironeng ena, malakabe ana a e tswa tironeng ena. Jwale ha o sheba temaneng e hlahlamang, okay, hona mona temaneng yona ena ya borobong mona re a bolellwa hore ho thwe mme terone e ne e na le mabidi, mabidi a yona a na le jwalo ka mollo o tukang terone ena. Ha re fihla temaneng ya 10 re fuwa ka balebelli ba nyewe ena, balebelli ba nyewe ena ho thwe ba ne ba le diketekete, ne le diketekete e le dibilone di eme pela hae. Jwale ho thwe ya ba he temanena mona e re baahlodi ba dula, baahlodi ba dula, mme dibuka tsa phetwa. Jwale mona temaneng ya 10 mona ha e bua ka baahlodi ba dula, bana ba ho thweng ba diketekete ke diketekete, ke manyoloi a neng a tlile ho tlatla lebella nyewe, ho tla ba dipaki tsa nyewe ena
ha e tsamaya hore na e tlotla e tsamaya jwang. Jwale ka motsotso ona re na le moholo wa matsatsi e le moahlodi wa nyewe ena. Jwale ebe re ba le manyoloi e le balebelli manyoloi yana a diketekete a dibilone a teng mona a tlotla a lebella ditaba tsa enwa ya lokileng, enwa ya bohlale, enwa ya senang thaka lefatsheng, eo ditaba tsa hae di nepahetseng ka dinako tsohle. Jwale ka motsotso ona ha hona hore nyewe e ka tswela pele ho sena moqosuwa. Haebaneng eba motho o teng e ditaba tsa hae di kanang hore di mamelwe, ho tlameha hore ho be le moqosi, ho be le moqosuwa. Jwale mona re bona ha re fihla temaneng ya 13 mona, re tlo tla re fumana mono hore ha ele hantle ho ise moqosi, empa sebakeng sa moqosi ho eme agente. Haleluya. No, sebakeng sa moqosuwa, ntshwarele, sebakeng sa moqosuwa ho eme agente. Temana ya 13 re leboha Modimo hobane ena e ne le kahlolo ya nnete mo dibuka di phetwang, mo maphelo a shejwang, a patisiswang hore na a eme jwang. Leboha Modimo hobane ha re tlohella re le bang ka ra taba temana 13 ho thwe ya kang mora motho o na le teng a eme bakeng sa rona. Haleluya. Ya kang mora motho o ne a le teng, e re mona o ile a tla ka maru a le hodimo. Ene hona ho bolela hore ke ha a etla mora motho a tla kgetlo la bobedi. Mona ke ha Jesu a etla ka pela ntate, jwale a tlotla a amohela mmuso wa hae. A etla ka pela ntate a tlo amohela mmuso wa hae. Sepheo ke sefeng? E le hore a tlo re emela. Ho thwe Jesu hana a etla mona, o ne a etla a amohela mmuso, a tseba hore emela mmusong wa hae. Jwale mona sepheo se seholo seo Jesu a neng a re emela ka sona, re tla fumana hore ha ele hantle o na tollela madi a Jesu a ileng a tsholoha, o na tollela madi a hae a phatlalatsa morena enwana ke wa ka, a re enwa ke wa ka. Ebe wa re buella ka lebaka la madi a hae, ebe jwale manyoloi a pakahatsa taba ena. O na a eme ka sebete mona pela setulo sa kahlolo, a re buella, a o buella ngwaneso, a re enwa ke wa ka, this one is mine, enwa ke wa ka. A kopela madi a hae a tsholohileng ka lebaka la dibe tsa rona. Hantle ho a hlolwa bo mang mona? Ho a hlolwa bo mang? Mona na ho thwe ho latela masala. Hona ho bolela thapelo yane ya bobuelli bo neng bo etswa ka sehalalelong le ka sehalalisisong, bo etsuwa ke moprista ya moholo. Ka motsotso ona Jesu ka hare ho se halalediso. Jwale o eme e le moprista ya moholo, o re etsetsa thapelo, o a re rapella, o a re kopela mohang. Ho thwe ka motsotso ona ke nakong eo ha maphelo a ntse a batlisiswa mona, ke nakong eo ho hlwekiswang sehalalelo sa lehodimo. Ke nako eo sehalalelo sa lehodimo se hlwekiswang ka yona.
taba tsena ko re na ne di etsahala ho bomang hantle ke bomang bana ba mabitso a bona a neng a shejwa ha ile hantle e mong le e mong yeo e leng hore o a shwa ka jeno lena o siya lefatshe lena nakong eo a e shwang bohau wa kwalwa ka lehlakoreng la hae mme ha mohau o kwalwa ka lehlakoreng la hae ho qala bosebeletsi ba kahlolo ena eo tsweng ke kahlolo ya patlisiso investigative judgment. Bele re tlo tla re kena ditabeng tseno ne tlo fumana hore na hantle taba ena ya kahlolo ya patlisiso ditaba tsena tsa boprofeta bona bo e leng hore ehlile ha ile hantle ke boprofeta bo nepahalang hantle bo tlanang le dinako hantle na di etsahetse neng ke tla nthenya ka ya boraro ntlha ya boraro mona re tlo tla re bua ka ntho e bitswang the 70 weeks dibeke tse 70 re tlo tla re bua ka dilemo tse 2300 years di amana jwang dibeke tsena tse 70 le dilemo tse 2300 ho ya ka Daniel kgaolo ya 9 temana ya 24 ho ya ka Daniel kgaolo ya 9 temana ya 24 ho tla ithuta mono hore ha e tloha fela kgaolo ya 9 mono temana 24 mono e bua ka dibeke tse 70 mme ha o sheba dibeke tse 70 jwale ebe o a di timesa o di timesa ka 7 o tla fumana hore di etsa 490 years ke 490 years ka ho ya ka boprofeta jwale ha re sheba 490 years o tla fumana hore e ntshitswe ka hare ho dilemo tsanene tse 2300 e ntshitswe ka hara dilemo tse 2300 tseo ha re sheba Daniel 8:14 e bua ka dilemo tsena e le matsatsi a 2300 mme ka se profeta ka tseba hore dilemo tseno matsatsi ano ha a bewa jwalo ke dilemo a emetse dilemo. Daniel 8:14 e bua ka taba tseno no e re e tla ba matsatsi ano no a 2300 se halalelo se nto hlwekiswa jwale ka motsotso ona re tla tabeng ena ya 490 e leng dibeke tse 70 ha re sheba di ntshitswe ka hare ho 2300 kore na di kadile hokae e kadile hokae hantle 490 years e kadile hokae e kadile boprofeta bona ka kakaretso bo kadile ho tloha ka selemo sa 457 BC ile mo morena Artaxerxes a neng a ile a fana ka taelo ya hore ho hauwe Jerusalem botjha ho latela Ezra kgaolo ke ya bosupa jwale ha re sheba 490 years e re tlisa ho tloha ho yona mona e re tlisa selemong sa AD 34 e re tlisa selemong sa AD 34 ho tloha mane mo tempele e neng e hauwa hona teng ho tla selemong sa AD 34 ke dilemo tse kae ke dilemo tse kabang tse 88 kana ba 88 kapa e kana ba 488 kapa 490 ha ile hantle re tla dintlheng tse leng tsa bohlokwa tabeng ena hore na ha ile hantle mona ho etsahala ka 457 BC ho ya ho 27 AD re tla ithuta mono no ke 484 years mme ke mo Jesu a kolobetswa ha Jesu a kolobetswa ho kolobetswa ha hae ho no ho mo lokisetsa
etsa hore jwale a tsebe ho tobana, a tsebe ho tobana le ho thariswa hwa hae ka sebete. O na sa tlo kgona ho kena ho tharisweng wa hae ka sebete a sa ka kolobetswa. A kena kolobetsong pele, ka mora hore a kolobetswe a nka lemo tse tharo, yaba selemong sa boraro Jesu o a thariswa. Selemong sa bone a thariswa, because o tharisitswe ka selemo sa 31 ha Jesu ana a thariswa. Ya re ha ne a thariswa mono, re tla ithuta hore o ile wa shejwa mokgwa o kgopo ka ho fetisisa. Bajuda ha ba ne ba bolaya motho, ba ne ba sebedisa mokgwa wa ho tlepetsa, ba ne ba tlepetsa ka mathe. Empa ha Jesu a bolauwa, ba ile ba kgetha hore Jesu a se ka bolawa ka ho tlepetswa, empa o sebediswa mokgwa wa maroma ona ka nako eo ba ne ba thabisa motho, ona thariswa e le hore a tseba ho utlwa bohloko, a shwe butle, ba mo otlella moo e leng hore a ke keng a shwa ha bobebe, moo a tla sotleha fela. Jesu o ile a thariswa e le mokgwa wa maroma. Jwale yaba ka selemo sa 33 ha se felella hantle, selemo sa 33 yaba ke moo dilemo tse 490 di kwalang hona di. Mme taba eo e fumana jwang? O tla e fumana ka ho nka 457 e le mane moo ditaba tsena di qadileng hona teng, boprofeta bona kaofela bo qadileng hona teng kgaong ya Jerusalem. Jwale ebe o nka 457 o e kopanye le 34, o tla bona e tla etsa o e kopanye le 33, o tla bona e tla etsa 490. Ha e felella hantle 490, yaba ka selemo sa 34, ha qalea moferefere o mong, ya re ha ba santane ba kopane lekgotleng le leholo la Bajuda le neng le bitswa Sanhedrin, ba santane ba kopane mono, yaba monna bitswang Stefane wa fihla, a fihla ema ka pela bona, a ba bolella lona le sata la ditsemelala, le pelo di thata, le hana ho tsamaiswa ke moya o halalelang. Hele Bajuda ba utlwa bohloko, ba monka. Itse ha ba monka, Bebele e re ho diketso mono kgaolo ya bosupa ya ba mo tlepetsa ka mashwe. Jesu o bolauwe ka ho thariswa, ho sebediswa mokgwa wa maroma. Mme Jesu ha ne a bolawa baesong, o ile a bua mantswe a bohlokwa, mantswe a matla, mantswe a bophelo. A re ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ha ka ba re Modimo o nke ntja tsena o di bolaye, o di ranthanye, di utlwa bohloko bona bo ba nkukuisang bona ke sena molato. A re o ba tshwarele ntate, ha ba tsebe seo ba se etsang. A bolawa ka mokgwa wa maroma. Stefane ena ha bolawa, Bibele e re le yena ba mo tlepeditse ka mashwe, ba mo otla, ba mo tlepetsa, ba mo otla. Ha ba ntse ba mo otla, yaba wa rapela molatedi eno wa Jesu, ha rapela a ba re ntate ke kopa o ske wa baballa sebe sena. Ka mantswe a mang, mantswe a Jesu le mantswe a Stefane a kopana ka selemo sa 34. Monna enwa wa Mojude ya neng a na le neo, a tseba ho tsamaiswa ke moya wa Modimo, ho tona bua sekgerike ha monate. Ene ke ka hona ileng a kgethwa e le mongwe ba tikone, e le hore a tseba ho emela ditlhoko tsa basadi ba bahlolohadi. Monna eno a re ntate o ska ba balla sebe sena, ntho ena e ba nketsang yona Modimo o ska ba balla yona. Hana rona re etsa jwang?
hana rona re etsa jwang ha re thola batho ba re etsang hampe? Re nka majwe le rona re a ba betsa. Hana Morena Jesu o itse re etse jwang? Ha dira tsa rona di fihla batho ba re etsa hampe, hana o itse re ba etse hampe kapa o itse re ba etse hantle? Re ba Kreste ba jwang ba sa tsebeng ho tsamaya moo Jesu a tsamaileng hona teng. Ka morao selemo sena sa 34, dipakeng tsa selemo sa 35 le selemo sa 36, yaba ke moo monna ya bitswang Saule a tswang a halefile haholo. A bile a fuwe lengolo hore a lebe mane Damaseka a yo hleka ntho enngwe le enngwe e bitswang mokreste moo. Ho itse nakong eo Saule a tswang a ilo repeat-a bakreste, ya re ha le tseleng Jesu a kopana le yena ka sebele a re Saule, Saule o ntlhorisetsa ena. Ka selemo sa 34, dipakeng tsa selemo sa 35 le 36. 34 ho bolauwe monna ya bitswang Stefan. Yaba selemo sa 35 le 36, yaba monna ya bitswang Saule wa tsamaya o lo repeat-a bakreste mane Damaseka, ya ha le tseleng Jesu a kopana le yena setete. Jale a le lehodimong Jesu a kopana le yena ka lehadima, a mo re ha ila ha mo re ha a kena fatshe, ila ha kene fatshe a utlwa lentswe le hlaha le re Saule, Saule o ntlhorisetsa ena. A o mamore a re ke nna Jesu yeo mo hlorisang. Ho tobana le kahlolo ka sebete. Itse ha Saule a utlwa taba tsena, sa foufetse, a foufaditswe ke lehadima lane ho lwantshana le Modimo. Ya ba Saule wa botsa hore na o batla ke etse jwang? A tla tswela pele ka yona eo. Ho tloha selemong sa 1844, 1844, e leng ha re sheba 1844 ke moo dilemo tsane tse 2300 tsa boprofeta di tlotla di felella hona teng, moo sehalalelo sa lehodimo se tla beng se hlwekiswa hona teng ngwaneso. Mme ha o sheba ka 1844, ha re sheba 1844, re tlosa 34 mona mo dintho tse ngata di etsahetseng. O tla bona hore ke 1810. O tla bona hore ke 1810. E le hore ho bile le dilemo tse 1810 ho tloha ha Stefane a ne a bolawa, ha Paulosi a bitswa a rongwa, ho jwale a nke fankgedi ena jwalo ka diketso e bolela kgaolo ya pele, e tloha Judia e ye Samaria, e ye hohle ho isa diphellong tsohle tsa lefatshe. Yaba ho nkuwa monna enwa ya bitswang Paulosi, monna enwa ya bitswang Paulosi ya lebitso la hae e neng e le Saule. Monna enwa yeo ha hlaloswa ho thweng ka tshwalo ha e le hantle-ntle ke Mojuda, empa ka boahi ke Moroma. Jwale ha na fihla ka hara ba Roma, o na bua jwalo ka ba Roma. Ha fihla ka hara Bajute, a bua jwalo ka Bajute. Monna enwa a fuwa molaetsa hore a tsamaye a ilo sebeletsa baditjhaba. Mme mosebetsi ona o etsahetse dilemo tse 1810. Ka selemo sa 51 ke ha qala a ngola dibuka tsa Bebele, a qala ka buka ya ba Korinti ba pele, a qala a ngola, a tsamaya jwalo, a ngola dibuka tsena tsa Bebele ka ho fapana wa tsona. Ba Thessalonika ba pele ke yona ya ngotseng pele.
ke ba Thessalonika ba pele e ngotsweng ka selemo sa 51. Ya ba bua leo o qala a ngola letoto la dibuka tsena tsa Bebele tse re nang le tsona haholo testamenteng ena e ntjha. Testamente e ntjha ke ha e qala ho ngolwa, ho qalwa ka ba Thessalonika ba pele, e seng ba Korinte, ba Thessalonika ba pele. Yaba ditaba tsena di felella ka buka ya ho qetela e ngotsweng morao e leng buka ya Tshenolo, ke yona eo e ngotsweng morao. Ditaba tsena di etsahetse dipakeng tsa dilemo tsena ho tloha AD 34 ho fihlelletse AD 1810. Boprofeta ba nna ba phethahala. O tla ithuta hore ka bo 538 ho ya ho 1798 o tla ithuta hona mono hore ho ile wa phethahala boprofeta ka ba Daniel 7:25. Ha se mo ke le hona teng dintho di etsahetse hwa ba le nako tsa ditlhoriso tse leng hore di etsahala nako eno kaofela ha yona ba Kriste ba hloriswa. Hwa ba le dintho tse ngata tse etsahalang tsa history le pale ka kakaretso. Ya ba ka selemo sa 1844 ho etsahala taba ke ena. Wa kena hora eo ho thweng ke hora ya ho ahlola hae. Haleluya. Hora ya ho ahlola wa Modimo, nako ya ho ahlola wa Modimo. O tla hopola mona ho Tshenolo kgaolo ya 40 bana bosupa e re tshaba Modimo mme o isekganya hona hobane nako ya ho ahlola wa hae e se e tlile. E le hore Modimo o na ntse a fane ka nako ya hore re fetohe ho tloha mane morao kwana ho tloha AD 34 ha Paulos ana qala ka AD 35 a kena bosebeletsing ho fihlelletse 1844. Modimo a file batho hore ba fetohe nako ya ho ahlolwa ha hae e so ka ba etla. Molaetsa wa lengolo ile pele ha o qala o tloha fela ditaba tsa ona di qala ka nako ya ho ahlola ha hae e se e tlile. 1844 22 October ke ha nako ya ho ahlola ha hae e se e tlile. Ha ere ke hona e tlatla, e re e se e tlile e le hore hona jwale tjenana ho tloha ka selemo sa 1844 22 October ha Christian a etswa ka sehalalelong a kena ka saladisisong e ne e le ha kahlolo ya ona jwale e qaleha. Ho qaleha kahlolo e bitswang kahlolo ya patlisiso. Mme ke ditaba tse monate tsena, ha se ditaba tse mpe. Tsena ke ditaba tse monate hobane ke moo Jesu a itukisetsang ho kgutla, a tlotla a re nka a re ise ho yena, re be ho yena le rona le yena a be ho rona. Mme ho tloha ka nako eo kereke ile ya kena mosebetsing jwale wa ho lokisetsana ho amohela Kriste ha kgutla. Ebe ngwaneso, na o ntse le mosebetsing o moholo na wa ho lokisetsa ba bang ho amohela Kriste nakong eo Kriste a kgutlang na? Taba ke hore na ke jwang re ka tsebang ho tobana le kahlolo ye ka sebete? Re buile ka kahlolo ena ho thweng ke kahlolo ya patlisiso, moo Kriste a fihlang a ema ka hare ho sehalalediso, e leng ka hare ho lekgotla la lehodimo, e leng mmuelli wa ka, e leng mmuelli wa hao.
Jesu Kreste o qetile mosebetsi o re shwetse ka 1844. Jesu ya ba jwale o nka sebaka sa moprista ya moholo, a ema pela ntate a re buella. Mme ha o sheba buka e tlwaelehileng e bitswang The Great Controversy, o tla ithuta hore ehlile kahlolo ena e ne e le kahlolo ya batho bao mohau o song o kwetswe ka lehlakoreng la bona. Haebe o reng jwale Moruti, ho na le batho ba mohau o so kwetswe ka lehlakoreng la bona? Yes, ho jwalo. E mong le e mong, e re mona e mong le e mong ha a eshwa mohau wa kwala ka lehlakoreng la hae, lebitso la hae le a feta pela setulo sa kahlolo. Ebe Jesu o buella madi a hae. Ebe jwale hona mono ke moo mabitso a ba bang a hlakolwang bukeng ya bophelo a kenngwang bukeng ya lefu. Ha mabitso a ba bang a hlakolwang bukeng ya lefu a kena bukeng ya bophelo. Nakong eo re kgaohang lefatsheng lena, batho ha ba fela lefatsheng lena, ha e le hantle ke moo Jesu a emelang madi a hae hona teng hore enwa kwaka. Hobane ha o so o shwele o so sena hore o ka tseba ho etsa letho le letle jwalo ka ha moekelesia atho, o re tse ntle tsa rona di a lebalwa, bobe ba rona bo a lebalwa, sohle sa rona se lebetswe. Hobane tsohle tse re lekanang ho di etsa re lekana re di etsa re sa phela tlasa letsatsi. Hobane nqalong ya bafu mo re yang teng, ke moekelesia mono kgaolo ya 9 temana 10, o re ha o sa le mosebetsi, ha o sa le bohlale, ha o sa le tsebo, o re hobane tsohle di fetile. Ka hona ngwaneso, taba ko re nemena re etsa jwang hore re kgone ho tobana le kahlolo ka sebete, haholo nakong ena e re phelang ho yona. Ho tshaba kahlolo ha ho thuse, hobane re phela matsatsing a kahlolo. Nako ya ho ahlolwa ha hae ho so ho tlile. Re kgona jwang ho tobana le yona ka sebete? Re kgona jwang ho tobana le kahlolo ka sebete? Baroma 8 temana pele e re ha ho tsuo ho bohle ba leng ho Kreste. Haleluya, haleluya. Re ka tseba ho tobana le kahlolo ka sebete ka ho ba ho Kreste. Re ke be ra tsuwa ha re le ho Kreste. Baesong re hloka ho ba ho Kreste, re ke re be ba Kreste ba nnete, re ska ba ba Kreste mmotwana. Ba batho ba buang haholo ka moya bo profeta, ka ba batho ba balang Bebele haholo, ba balang buka tse kgolo fela ba sena dikamano Modimo, ba sa pheleng nnete ena. Ba ikaketse, banna ba shapang basadi ba bona, basadi ba tellang banna ba bona ba sa ba hlompheng. Ra ba mofuta wa bana wa matawa a tlang kerekeng, ba apere hantle, ba nkile dibebele tsa bona, ba bina ha monate fela e le ditlhotlelo. He jwale mane re a tsebahala, re kotsi hampe, re tshwere dithunya, re tshwere dithipa, re tshwana hantle le bona, re sentse pankgedi, re sentse lentswe la Modimo. Batjha ba rona, batjha ba masala, ba rata jwala too much. Banna ba kerekena ba rata basadi too much. Basadi ba kerekena ba rata banna too much. Re kereke jwang? Na re ntse re ya hona teng? Na re tla tobana le kahlolo ka sebete na? Re tla kena teng na? O re mona
ha ho tsuo ho bohle ba leng ho Kreste, ba Roma 8:1. Ka hona o ba ho Kreste jwang? Diketso 2:38 re bakang, mme ke a le bitsa bana beso ke re bakang, mme e mong le mong wa lona a pulubetswe ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya dine. Nna ba bang mona ba sa kolobetsweng mona ke ena ba ditseng mono ba ja sebe ka ho rata, ho ja sebe ho bona ke choice, hobane ba re ba kolobetswa ba nana ba na le license ya hore bjale ba phele bohlaswa. Ngwaneso, o ja wa baka wa kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste tshwarelong ya dine tsa hao. Ke moo o tla fumana neo ya moya o halalelang. Ke tjho jwalo temana ena e re mme le tla nka neo ya moya o halalelang. Ho ya kerekeng ka Sabata ha se hona ho re etsang masala a nnete a sebele. Ngwaneso, o keke wa ema pela kahlolo, o keke wa ema pela kahlolo ka mesebetsi ya hao. O hlokahala hore o be ho Kreste hore o tlo tsebe ho ema pela kahlolo, hobane Kreste ke yena mmuelli, mme go ba ho yena ha o ntse o phela baeso. Hona jwale tjena ho tloha 1844 ho ya 2025 re na le dilemo tse 181 Jesu a eme a re buella kahlolo e qadile pele ka bashwang, ka bafu pele, qadile pele ka bafu pele. Kahlolo ena ya patlisiso e qadile ka bafu pele, empa ha ile hantle ha o motho ya tsebang hore na ka rona ba phelang e tlo tla e qala neng. Ka nna ba lebitso la hao ngwaneso sentse le matha haufinyane le setulo sa kahlolo, empa morao sa le teng ngwaneso. Ho ja wa nka monyetla ona, morao sa le teng. Ha re sheba ho thwe e tla re qetellong, ha morao kwalwa batho ba tla etsa dintho, bokgopo bo tla ata, dintho di tla etsahala ka tsela e re tla ipotsa hore na botho satane bo le teng na. Mme ha re sheba e hlile ho so fela ho le jwalo. La ho le jwalo ha o motho a tsebang hore na ha e le hantle hona ba phelang. Kahlolo ye ya patlisiso ke neng mabitso ya rona a tla atapela setulo sa kahlolo, ebe a ilo feta hona teng. Yona re ya re tobane le yona, re rata kapa re sa rate. O keke wa ba karolo ya batho ba pholositsweng ka ho kena kereke fela. Batho ba bang ba nka hore ho ya kerekeng ke Sontaha, nna ke mopholoswa, ke pholositswe, ke Sabata, nna ke Mosabata, ke amoetse molaetsa wa Kreste wa yang ka lefatshe lohle, ke tsamaisa molaetsa wa manyolo ya mararo, ke bala moya wa boprofeta. But ha se yona taba eno e tla o etsa hore o fele o be mokreste wa nnete. Empa o hlokahala o be ho Kreste, o hlokahala o keke wa pholoha ka ho ya kerekeng, o tla o pholoswa ka hore o amohele Kreste. O lekana o apare Kreste ho loka hwa hae. Ka hona ha o le jwalo o tla tseba hore o eme pela setulo sa kahlolo ha dibuka di phehlwa, lebitso la hao le tla tseba hore le fete ka katleho. O tla tseba hore o eme ha buka di phehlwa ngwaneso, ha fela ngwaneso, ha fela o fane ka bophelo ba hao ho Morena Jesu. O apere ho loka hwa Kreste, o sa apara ho loka hwa moya wa boprofeta, o sa apara ho loka hwa ho bala Bebele haholo, o sa apara ho loka hwa ho kgona ho bina ka hare ho kereke ya Modimo, o sa apara ho loka
ba hore wena ha o tshwara Bibele o etsetsa moferefere o sa apara ho loka wa dithoriso tsa manthedi tsa ditho tsa kereke tsa batho ba lefatshe. O hloka o apare ho loka wa Kreste. Ho loka wa Kreste re ho fumana re kgona ho apeswa jwang ka ho sokoloha e le ka nnete. Sokoloho ya nnete e sebetsana le ho fetola pelo, e etsa motho a innehelang ka pelo ka bokahare ba hae. Sokoloho ya nnete ngwaneso e sebetsana hape hore ebe re apere ho loka hona hwa Kreste, ho kolobetswa ka tsela ya Bibele, e seng ho latela hore na wena o ile a jwetswa hore ke ile ka iswa kerekeng mane ka fafatswa. O tlameha hore motho enwa wa hao wa kgale le tawa lena, motho enwa a tawang, motho enwa a utswang, motho enwa a leshano, motho enwa wa sehlola, motho enwa ya wahakanang, ya shapang mosadi, motho enwa ya itjhebileng boyena a sa shebang ntho, motho enwa ya halang kgodisa boshodu ba Modimo, ya sa kgodiseng dikabelo, ya sa mameleng Bibele fela a tsamaya a e tshwere a bua ka yona. Motho enwa o lekana a patwe le Kreste, o tsohe o tsamaya ka bophelo bo botjha. Haleluya, haleluya. Jwale motho enwa o lekana hore a fumane neo ya moya o halalelang. Moya ona o halalelang ha o amohela ngwaneso, o tla o amohela fela ka hore o ile wa baka wa kolobetswa ya nnete ya Bibele, wa ba jwale ya ba o fumana moya o. Ha o fumane o tlo o fa matla a ho tseba ho tsamaya ka ho utlwa Modimo le ka ho hlola. Haleluya. O tlo tsamaya o le motho ya hlotseng, ha o tlo tsamaya jwalo ka motho ya hlotsweng. Boipiletso ba ka ho wena ngwaneso, ha ke qetella taba tsa ka ke bona ke na le nna hle ka hare ho maiphihlelo ana a sa halalisiswa. Re tsamaye mmoho hobane re phela nakong ya halalisiswa, re phela nakong ya halalelang, mo Kreste a keneng ka hare ho ntlo eo ho nong ho kena ka ho yona, rumi ena ho kena ho yona hangwe ka selemo. Halalisiswa kena ho tloha selemong sa 1844 ke le motse 181 ka jeno, mo a ntseng a mpuella. Re phela ka hare ho nako ena sa halalisiswa. Ngwaneso, Jesu o re etsetsa dipheko, o kopanya le Modimo letsatsi le tjhabang le dikelang. Ntho yane ne ya atonement e etsahala letsatsi le tjhabang le dikelang. Re etswa hore re be at one le Ntate Modimo, re kopane re be ntho e le nngwe le Modimo wa rona, re qalle leeto la at one la ho kopana le Modimo, ho tsamaya le yena. Hobane ha eba hantle kahlolo ha e tlo etsahala neng ha Jesu a etla, kahlolo e sentse e etsahala hona jwale ngwaneso. Ha eba ngwaneso ha o so kolobetswe, phama tlo ngwaneso, tlo ska dieha hle, tlo ho nka monyetla ona, tlo botjhabotjhe mona moruti bohale o teng, botjhabotjhe mona tlo ngwaneso, ke tlo tipa, tlo ngwaneso, tlo tipa ngwane, tlo tipa ngwane, ska dieha. Ha eba kae ngwaneso o ya ka wa lahleha, wa tsamaya wa lahleha, wa lahla tsela hohle mo le hona teng. Ha eba o ya wa lahleha ngwaneso, kgutla tloho ka ho ntlo e halalelang, tloho sebakeng se halalelang, tloho hlatsuwe sedibeng sena sa metsi a matle, metsi a bophelo. Ha eba ha o so ka ba o sokoloha ho hang bophelong ba hao, ha o so ka ba o amana le Jesu, o nkana le yena, fana ka pelo ya hao. Haleluya. Fana ka pelo ya hao ngwaneso, fana ka pelo ya hao.
re Morena inkele pelo ya ka yohle e laolwe ke wena ke tsamaiswe ke wena e re Jesu a ke a o ngole hle bukeng ya bophelo lebitso la hao le ngolwe bukeng ya bophelo. The only time mo mabitso a rona a ngolwang bukeng ya bophelo ke nakong eo re nkang qeto ya ho tsamaya le Jesu, qeto ya ho kena metsing re lo kolobetswa ka tsela eo Kriste ile a kolobetswa ka yona. Haleluya, haleluya. O ile wa lahleha tseleng, o ile wa ha o soka ba o kolobetswa wa bophelong ba hao, ha o so sokolohe ho hang. O ne so etsa qeto hle, etsa qeto ka jeno mme qeto ya hao ebe o Morena ha dibuka di phetwa a lebitso la ka le nna le ke le apeswe ka madiakonyana. Ke thapelo ka Kriste Morena. Amen. Ha re rapeleng. Morena Modimo wa rona, ntate ya mosa lerato le lehodimong, ke rona bana ntate, bana ba hao. Re phela nakong e thata, re hloka mohau wa hao, re hloka boteng ba hao, itlotlise lona dintwa tsa rona, le rona ntate re tle re be teng ha dibuka di phetwa, mabitso a rona a fumanwe bukeng ya bophelo ka lebitso la Kriste Morena. Amen. Amen, amen. Amen. Re a leboha haholo ka nnete ntate moruti ka ditaba tse monate tseo o re o tlile kore ka ntho e bitswang high level prophecy lesson wa leboha. Amen. 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 Re lebohile haholo ka ditaba tse monate tseno e se ka Morena Modimo a ka dula ntse a o atlehisa moruti ha o ntse o sebetsa tshimong ya hae. Hallelujah, hallelujah ntate ka leboha. E re ke tle ho wena he mmohi ke o lebohe le wena ka nako ena eo phileng yona ho tlatla ba le rona letsatsing lena. Moruti o sa re kwaletse ka thapelo ko bontsha hore re fihlile pheletsong ya tshebeletso ya letsatsi lena mme re leboha tshehetso ya hao wena mmohi e motle beke le beke. Jwalo ka ha ke boletse haeba o na le dipotso, o na le ditlatsetso, dikopo tsa thapelo tse amanang le thero yona ena ya moruti, tswela pele o di ngole letlapeng moo leng hona teng, re tle re shebane le tsona boleleleng ba beke ena. E re ke lebohe hape le ba ntseng ba eme ka moraka ntse ke sebetsa le bona ke ntate Moribe Lethapa, ke kgaitsedi ya ka mme Mmamojela Selebalo, ke wena ntate Seiso Nkuditi, ke a le leboha bana beso ha re ntseng re sebetsa mmoho. Ya reng ho wena ho fihlela nako e tlang ha re teana hape ka nako e tshwanang ka tsela e tshwanang, ke wa hao ka mehla, ke thapelo wa letiti, ke letiti la mohale, ke mohale wa mokgatjhane, ke mokgatjhane wa pete, ke pete wa motlwang, ke motlwang wa monaheng ho fihlela ha re teana hape tsatsi le tlang. Amen. Mokoena.